Siyabonga bantwana basezulwini. uNkulunkulu esikhumbuleni wasinema kulomkhosi wakho ongcwele wesabatha. Sizingane ezincane kukodwa nje kufanele sikwazi esifanele sikuphile emzweni yethu ukuthi udumo nokubonga kungokwakhe ngezikhathi zonke. Sihlangene lapha emsebenzini onzima wesabatha nasentweni eyodwa okuwukuthanda unyazi, ukuthanda ushembe. Uma ke uwumntwana waloku khaya bele kuhlale ukhokhelwe ukuthi uma uyinkosana yasekuphakameni uhamba kanjani, ukuthi uma uyinkosazana yasekuphakameni uhamba kanjani. Inkonzo yanamhlanje kuzoba yekukhokhela izinsizwa, inkonzo yokuvuselela uthando kaShembe, ngoba sisendaweni enzima lapho umubi evunguzela khona, lapho umubi efuna abantwana bakaShembe. Kuyaye kwenzeke ngenye imini uthola umuntu ebesiphila naye kuyinkosana yonyazi, ngenye imini uzohlangana naye umthole esephuza utshwala. Sizocela uShembe ukuthi umuso onjalo ngathi ungahlezi ehlele kithi ukuthi sihlale esandleni sakhe ngezikhathi zonke. Ngiyacela ukuthi ningibambe isihlabelelo 200 kuyoba amavesi amabili.
Sisemsebenzini kaShembe. Uma sihlangene kule ndaba kaShembe, kufanele sike ukuzibuza nawe ukuthi engabe ukungithanda kwaShembe ngiyobonga ngani. Ngoba kukhulu umusa uShembe akuthanda ngawo, athanda nabazali bakho. Sisendabeni yothando lukaMkhulu uShembe. Uthi umfundisi umathunjwa ngenye imini bake bathi bengabafana abancane ekuphakameni besebenza, kuthiwa babebuthi umhlabathi kwakunodonga lendlu eyayinamakhosazana ayo-4 ayesebenza ngaphakathi. Uthi babethi mabeliphosa umhlabathi bawuphosa edongeni lendlu, uthi bawuphosa kanti udonga lendlu selizophelelwa amandla. Uthi yabisiyawo indlu yagxoba amakhosazana ayengaphakathi. Uthi isililo saba sikhulu kakhulu emzini wasekuphakameni, kwaze kwaphuma abantu abadala. Uthi mayechaza ukuthi kwakungobaba kamfundisi ukhubisa abadala labo abamkhulu ayebashiyile, athi uma esezohamba emhlabeni wababiza babamkhulu wathi bantwana bami inkosi isindala, wathi thina boShembe sesizohamba kodwa uShembe uzohlala esihlalweni nize ningamphilisi. Wayetshela lawo makhehla asala lishumayela ivangeli likaShembe. Uthi kwakukhona lawo makhehla bamfundisi ukhubisa lona mdala, uthi babe sebeyakhuza bethi hayi awubanga umsindo emzini kaNkulunkulu, siguqile nawe namhlanje lapha awubanga into lomsindo lapha esontweni. Ngoba into ekufanele uphinde uzibuze yona ukuthi sihlangene ngento eyodwa ngegama likaNkulunkulu, wena usiphethe kanjani kulelo gama likaNkulunkulu esihlangene ngalo? Awuxovi na, ngoba uma uxova awusibheke ukuthi ngibani usuzoxova umsebenzi omuhle kangaka ovela ezulwini. Uthi amakhehla bese yakhuza aseyabuza ukuthi kwenze njani, base beyachaza ukuthi hayi besibutha umhlabathi wasuwela edongeni, kuthiwa bahamba bayobikela inkosi ilanga, kuthiwa yayihleli ifunda iphepha, kuthiwa inkosi yabaphendula yathi bathatheni bafake endlini.
baba nethemba lokuthi asingabizi ama-ambulance kodwa asiyobikela ubaba uShembe. Ilelo themba ekufanele sicele bantwana basezulwini njengoba sesiguqile manje silapha esikoleni. Akungabibikho into neyodwa ezokuqhelisa enkosini uzuyishaya isifuba uthi ngibhizi ngesikhathi somthandazo. Iviki lonke wena ubhizi ngesikhathi somthandazo kanti lakhe ithemba likuphi? Ngoba thina sazi ukuthi ithemba lethu lisonyazi noma kukhona inkinga esibhekane nazo kufanele sihambe siyoguqa unyazini sicele ukuthi uShembe sikhumbule lapha ke Westville sinenhlahla ubaba wathi uma esehamba ekade efikile lapha wasithi ubashiya nomoya ongcwele sathi uma sifika lapha esikoleni nabafowethu babeshumayela lovangelo ukuthi iyodwa ubaba wathi ushiya nayo lapha wathi ushiya nomoya ongcwele sibulala ngomthandazo sibuke ngomthandazo. Ngiyajabula namhlanje indlu mayigcwele kangaka kukhona nabafowethu abazivakashele kusho kodwa ukuthi izwi lonyazi liyavunguza konke amakhempasi onyazi. Thiya inkosi langa yabisi yashathi hayi bathatheni bafake kule yandlu. Thiya inkosi yangena isigijima thiya ukujima yayibambe ngesandla yaqala intombazaneni yokuqala yayibuka yasiphephethe emakhaleni yasiyavuka yakweyesibili yasiphephethe emakhaleni yasiyavuka yakweyesithathu yasiphephethe emakhaleni yasiyavuka yakweyesine yasiphephethe emakhaleni kodwa yangavuka. Kodwa ithemba kuba lilahlekanga babazi ukuthi uma kukhona uShembe kuphelele. Yizwe kufanele ngabe silivunguzisa namhlanje konke umuntu okuqe kulendle namhlanje ukuthi uma unoShembe uphelele sikhonsonyazi ongabusahlupheka konke okwenzakalayo lapha esikoleni konke okwenzakalayo emhlabeni wena kushaya indiva ngoba unenyanga enkulu evele ezulwini. Thiya inkosi langa yaphinde yambuka yasiphinde yaguqa futhi thiya yaphinde yamphephethe emehlweni ophinde wangavuka lokutana yasithi hayi hambani niyomenzela iphalishi. Thiya yawubamba kakhulu umjiva yawuqinisa yasibheka ezulwini ithi yasiyabuya yasiyamphephethe waseyavuka. Sihlangane ngaleyo Shembe namhlanje uShembe ongadlula yilutho sizomcela ukuthi sesi-approach isikhathi esigima isikhathi sama-exam sicela ukuthi asikhumbule kubo konke kuthi umoya ehelezayo lapha esikoleni efuna ukusiqhelisa endleleni enyazi kodwa ingaphumeleli. Bekungekho ngisho ezinsizweni ezizophakama namhlanje sidina sigibisila lapha esiphuma khona ngicabanga ukuthi nani besinani sibonile kwathi ngesonto iy'koshi ziyogida ngaphakathi ziyogidela umkhululi sasijwayele sivulile sibaningi ngoba inkosana yalapha ekhaya into eyokuqala iNatesa kufanele ifundise ukuthi kuyagidwa lapha ekhaya. Ayifundeli inkosana ukuthi uma kuwumgidi kaShembe yona uyithola ivungazela ihamba izulu emzini kaNkulunkulu awuyazi ifunani wawebuza ukuthi awuyile ngani futhi emgidini ayinaso nesizathu. uShembe fanele simthande ngendlela zonke ngoba ukhona isibusiso esikhulu esisithola emgidini kodwa angikho lapho. Sithe uma sesiphakathi endlini kababa nganginanazi insizwa omlaba lohluthayo ney'nsizwa ey'ndala esahlutha lapha kwaNatesa kodwa namanje sasibekile. Kwafika abafana ababili ababebancane kuzingane ey'ncane ezayivunule isikosho esibomvu zimfishane zafike nje zama lapha eceleni kwethu ngoba sasime ngemuva impela. Lenenye yakuthi ibuza lenenye yathi usumbonile ubaba yathi lenenye cha angimbonanga. Nalenenye yasibuza lenenye yathi usumbonile ubaba yathi cha angimbonanga. Yasithi lenenye hayi woza ngigqogqoshe ukubona uzothi mase ngimbonile bese nawe uyagqogqosha ngimbona. Nangempela lezi ngane yagqogqosha lenenye yabe siyambuka kase kaphelele enhliziyweni yayo yasiyehla yasigqogqosha lenenye yabe siyambona lenenye yasekuphelele. Kodwa kukhona amazwi engawathanda sebengawo bathi hayi ngoba sesimbonile ubaba kulungile noma sesingaphuma lapha emzini kaShembe sesiyobathola ethempelini. Ilelo thando kufanele silithande ukuthi nanoma ngathiwa kwenze njani kodwa mase sibona umkhululo wey'botho sazi ukuthi konke sekuphelele. Inkonzo yanamhlanje kuzoba insizwa yaseWestville kuyensizwa yaseHoward insizwa yaseWestville insizwa yaseHoward ike ikhokhelane ngalolu thando lokuthanda umkhululi njengoba ngizohlala phansi nje solindela ukuthi kuphakame insizwa yaseHoward ithi mayihlala phansi kuphakame insizwa yaseWestville. Inkosi yawuphusisele ekuzweni.
Ngelinye ilanga July 1962 masizwa abadala Inkosi ilanga lamalanga phuma lamasiphothela balothanda abahambi la emzini wasePhalamende yake yakhuluma indaba enzima amaNazaretha amahle yake yakhuluma ngento yake ehlela kuyona inkosi ngonyaka 1942 1962 inkosi ikhuluma ngento eyenza ngonyaka 1942 ithi inkosi yamaNazaretha ikhuluma ngengane ezazintathu ithi maNazaretha amahle nginesazelo enhlizweni yami ithi nginesazelo sento kade yenzeka ngihlala ngiyikhumbule le ndaba ithi ngake ngathi ngiphuma lapha sishonile ilanga ithi ngabona ingane encane intathu uthi bangabafanele ababili abancane bese wayentombazana endala naso uthi ngayibuka lezi ngane inhliziyo yami eyisola kakhulu ukuthi lezi ngane izona intshontshala ePhalamende ithi ngase ngithatha induku ngase ngiphuma ngingqumela ngaphambili uthi ngiphuma nginolaka ngoba ngiyisole lezi ngase ngamasela siyeba lapha ePhalamende sihlumeza abantu uthi kuyisola kwami kwakubheke ekuthenini ngangu sithi hlabelelo Thixo ilanga lethu khanya phezu kwethu sonke uhluphe Shembe nazothenge khanya wonke umuntu nosizo nemali njani kodwa yakhaya kuwe akabheki bala akabheki isona uzakhanya lapho unganahli ithemba ithi inkosi ngase ngishaya uthi yasikhala kakhulu lencane yasikhala ngase ngidabuka enhlizweni yami ngathi vele masela njalo niyakhala nina uthi ngase ngishaya sithi lena engathi phandle yathi hawu baba ushayelani na yathi baba ushayelani na ngoba thina kasona amasela futhi thina kasebi futhi thina kahlukumezi umuntu ithi thina kasinalutho seswele sidingile ithi thina kasina baba kasina mama thina kasina gogo kasina mkhulu siyithi sizintindile sinabani ithi njengoba ushaya wena ushayelani na ithi inkosi ngase ngithi hawu ningamasela nje nina uthi yasichaba bokasona amasela thina uthi ngase ngithula ngathi ake ngilalele yase ichaza le ndala ingane ithi baba ebusuku silele kufike isibonakaliso phezulu kumina ngimdala esithi ngoba nina abantwana aninabani futhi aneswele hambani niyohlala ePhalamende ithi nina abantwana lapha ePhalamende nofika ngithola kokwembatha nembathe ithi lapha ePhalamende nofika ngithola kokudla nidle nesuthe ithi lapha ePhalamende ngani nabafweni kodwa nofika bathola abafweni ngani nabazali ePhalamende nofika bathola omama nobaba bazongibona banikhulise ithi inkosi langa ngaphatheka kakhulu ngase ngiyibuza ukuthi bangaka abantu abangena phakathi kwalamasanga lomuzi benje ngalezi ngane kodwa besefike sibaxosha thina ithi nasemzini yamaNazaretha lapha esikhona bangaka abantu abafike belambile kodwa sibaxosha sibabize ngawo wonke amagama ithi ngiyaneluleka amaNazaretha ngoba sisekholweni uthi anofunda ukubaphatha kahle abantu uthi noma yikuphi lana ikhona noba phatha kahle abantu ngabehluleli ngakabazi ithi ngase ngiphatheka kakhulu ngoba indaba esikhuluma ngisho wasePhilippians ithi ngihlala ngiyikhumbula ibe yivuso kimi ukhona abantu lapha amaNazaretha bengcwele basuka emakhaya bangenabani abadingile abaswele kodwa ithemba labo lokuthi mangisendaweni kaShembe phela phakathi kwethu lapha kukhona kumanje enhlizweni zabo badabukile kakhulu bose basemzuzweni lapha khona bengazi ukuthi uNkulunkulu ukhona noma akekho uNkulunkulu yabathanda noma akabathandi khona abantu lapha othi mabephuma lapha njengamanje abazi ezinye ingane zofonela abazali kodwa abazi noma bazofonela abantu fanele siphathane kahle abana nje ukuthi insizwe siqeda kusukuma ithi njengoba selapha ekholweni sizolulekana kahle fanele sifunde ukuthi iNazaretha lihamba kanjani iNazaretha liphatha kanjani iNazaretha ke bantwana basebahle basezulwini lilehlukile kubantu bomhlaba ngandlela zonke ngisho ukukhuluma kwethu ngisho ukwenza kwethu akungafani nabantu bomhlaba kodwa kusho ukuthi abantu bomhlaba sibacwasa singaphili nabo
Ngelinye ilanga sengihlala phansi ngiyenziswa. Inkosi yakhuluma ilanga lamalanga amasizwe ngabadala. Yakhuluma ngaye inkosazana emzini wasePhalamende. Ithi ngawabona lamakhosazana amabili abangcwele abantu bayazi lendaba. Yakhulunywa kakhulu umfundisi uChatha. Ithi ngawabona lamakhosazana emabili lapha ePhalamende ekhula namantombazanyana engingawazi ukuthi avelaphi yangobani kodwa ngase ngwabona ehlala khona lapha ePhalamende. Ithi akhula lamakhosazana kukhona endala kukhona encane. Wahamba isikhathi ngangabe ngisayibona endala ukuthi ishone ngaphi. Ithi inkosi ngase ngithula. Hayi. Kwadlula isikhathi impela ngingayibona inkosazana endala. Uthi ngase ngiyibiza leya kwabe encane ngathi woza lapha noSibanibani. Udadewenu lona omdala obuhlezi uhamba naye lapha ePhalamende. Ithi inkosi yaphendula lo mntwana wathi baba uthe ukukhumbula abazali usana ngasekhaya. Thiwa yathula sesezulwini ithi ngase ngithula. Ithi ngase ngithi thatha nansi imali ugibele ekhaya njengamanje ufike umtshele ukuthi ngithatha kuye ePhalamende ngiyadinga. Etha emukela le nkosazana imali yasihamba. Usuku nenhlahla leli bandla umuhlo ubukile uShembe waphinda wakukhumbula. Usuku nenhlahla enkulu. Baningi sibabona silemahlangana nabo bethi nama ngishama la kancane. Omunye hlabela bhidlisha uzwi ephila lenkosana. Futhi ngohluko kuleli bandla wangafa usuku nenhlahla. Uthi yahamba lenkosana encane yasifika ekhaya. Yafika yakhuleka yabingelela baba nomama yathi baba sanibonani ngithunyiwe kodwa izwe lengithumile ithi ifike ngingahlali ngifike ngingalani angofike ngithathe lo unoyibanibani bese ngikwela naye ePhalamende. Bathi abazali kulungile ahambe ukukhuluma naye kule ePhalamende. Uthi ngase ngifike yasifika lengane ikhuluma nodadewabo. Ithi uShembe ongithumile uthi angizokubiza uyakudinga uthi ngabe nguye nawe ungabuyi ungekho. Ithi le inkosi ilanga lamalanga yasiphendula le nkosazana endala yathi ngicela ukungibuze le noShembe ukuthi ngihambe nani yakhe. Uthi yasenyela lengane encane yangazi ukuthi izawuthini yaseyithatha igibele futhi ekhaya yasibuya. Uthi inkosi ilanga ngayibona ehle sitimeleni ezalapha ePhalamende ngase ngiphuma ngiyima phakathi komuzi ngase ngiyilinda. Uthi ngayibuka ikhuphuka yonke ikhuphuka ngangiyibuza ukuthi engabelo ngimthumile uphi. Yakhuphuka yasayifika lengane phakathi phambi kwenkosi yasibuza ithi Sibanibani ufuna uyibawona ngithe kuya naye na. Yathi baba uthe angibuza ukuthi ngihambe nani yakho. Yathula inkosi yamanazareti yasithi hayi inkosi ibusise hamba. Kanti le nkosazana lisifikele ngaphandle yathola isoka. Yathola isoka lalomuntu omhlaba lisebenze egoli nalezi eqala umuntu osebenze egoli bethandeka kakhulu. Isebenze egoli limphathela yonke into isinodumo lwezwe ishaya ingoma ihamba imgudlo ihamba yonke into. Idumile nje endaweni yathandeka ngoba phela inento lena enamanazareti ayinalento thina sinawo sonke lapha endlini. Uthi wahamba isikhathi leselisho isoka ukuthi ngiyabuya. Becala uyibanibani uyilungise ukuze ngifice umuhle. Thiwa yageza iphuma lize kushoda. Thiwa yahlabelela lo gama inkosi yasePhalamende. Yathi bengigeza iphuma lize kushoda kusuka ngase. Yageza inkosazana kushoda ekuseni yaze lo shona lokubebuza unoyibanibani wanama namhlanje ngabe kwenze njani. Uthi wasekushaya isikhathi aselifika isoka bathi bobonana yaselithi yathi isoka nhla. Yathi labingelela lathi noyibanibani yini namhlanje unayo. Yathi noyibanibani suka phambi kwami ngenyiswe enuka. Uthi le nkosazana yadumala kakhulu yathi hawu ngenzeni njengamanje ngoba ngigezile nje. Yathi lisoka lena asihambeni ungasho ngani ungenazinto zokugeza nezokugcoba ngiphathele zona. Ethi asihambeni siyothenga njengamanje bathenga yonke into ngisho insipho ezayidule ngasesikhathi yabuya nayo ekhaya.
uthi yageza yatshela ukuthi na phela iyaconvince ukuthi hayi nami mhlawumbe khona bebengeje khona tshela ukuthi masigeze ngale nsipho kuzolunga uthi yageza lenkosazana yageza yasiphinde libona isona phela icasuka kakhulu isona kuqala athi awu ngisho sengiqala ukukhipha imali zami engana manje usanuka wena ithi lalela la njengamanje okuhlanganisele kuphelile angizwani nabantu abangagezi hawu yahamba ingane yahlala ekhaya yakhala kakhulu eside isililo yaseyikhumbula manazareth ukuthi ingiyasephakamile inhliziyo yami yahlala siyafisa ukuhamba ngelinye ilanga athi inkosi yamanazareth ibusise emgidi yasiyibona emgidini yasithumela umshumela uXaba ehamba nenkosi ngaleso sikhathi yathi Xaba cela ungibuzele la ntombazana ukuthi ubani yahamba inkosi uyahamba uXaba futhi bayibuza uthi inkosi angibuza ukuthi wena nkosazana ubani yasifike izisho lithi ngosibanibani uthi asekumshumela uXaba uzotshela inkosi asithi inkosi cela ungibuzele la Xaba ukuthi ubuye nani yakhe yasekwela uXaba esefike etshela inkosi ukuthi uShembe ngibuza ukuthi ubuye nani yakhe yaphelela amazwi yabindwa isidlo yasibuza ibuye umshumela uXaba enkosini yasithi inkosi hamba umtshela ukuthi njengamanje akabuye lapha evela khona ithi inkosi ke masiyiphetha le ndaba ithi angazi lo nkosazana kwenzakalana noma yafa adliwa zintaba noma adliwa zingcanga noma kwezathi angiyazi kodwa iphindanga kuya lapha phakathi iyakulento ukuthi njengoba silapha abantwana basezulwini kufanele sizazi ukuthi sinabantwana basezulwini sonke futhi silifa likaShembe ikhathi enzima azisifice ehleli kuShembe ikhathi zokujabula zisifice ehleli kuShembe sethemba uShembe akekho omunye sengumthemba uShembe unkulu wazo zonke iboshwa futhi into ecelukululeya kuyo manazareth ayaseyasingayinaki thina enklasini kakhulu nje manazareth onke unomoya ovunguzayo phakathi kwabantwana boMnazaretha ongemuhle kakhulu umoya wokuhlubuka sinomkhuba ukuthi mase siphakathi kwabantu bomhlaba bese sifisa ukwenzisa okwabo bese siyifihle ukuthi sinamaNazaretha siyifihle ukuthi thina siyinhlasuthi insizwa ibekile lapha msibo ukukhala kahle ezekudlayo sona ebese ufika nawe inhlasweni abantu usabuthi uzothiwa uzenze ikholwa kwakho bese hayi ngoba futhi akunakingele iNazaretha engiyitsheli Ithi makhosazana siyaphuma lapha ebusuku sihambe siyohlala lapha esihlala khona sikhona sinabantwana babaNazaretha noma udansa bese ufaka ungafaka lapha ekhaya ngisho nyazi into ebahle ngaqo nathi xa isuthi senze konke lokho esikwenzayo lapho ungekuhle senze konke esikwenzayo kodwa bese sikhona sinabantwana babaNazaretha uShembe uzawusuka kithi uzawusabukela inkosi ekusiniswe Ngiyacela ukuthi ngokuguqa kwami lapha ngavuleka amashalofu amaningi ngivuleke libele ngesilabelelo 55 Ibonile ingelosi yasezulwini
enkosini inyanga yezulu. Wayofika umama, lo mama wayephethe ingane ikhala kakhulu. Bathi inkosi iyayisa esihlabeleni nikelisa abantu nomama wayengemuva. Le ngane ethiwa ikhala kakhulu iqandula. Yayisithi inkosi aningibizele lo mama loya. Wayesesondela noma ngiphethe usana luyakhala lo lusana ulugonile. Wayesefike ebuza umdala wezulu mhlawumbe. Wayesethi umntana wami wenze njani? Wayesethi lo mama Nkosi ngiphethe umntwana lapha. Walento engiyiphethe ngazi uma ngizothi ingane noma yini ngoba lento engiyiphethe lapha ngayihlukanisile ukuthi intombazane noma umfana. Ngoba manje le ntombazane ekhaya ethiwa hawu sabuye inkomo zami zalobola ngazo uMasibanibani. Makumfana ethiwa wavuka umuzi kaSibanibani. Kodwa lo engimphethe mina angimazi umntwana muni. Yayisithi letha lapha ngiphathe. Yayisithatha. Wadwe. Wayesemnakelisa wayesemgoqa wayesemnikeza noma wayesesilalela mntanami. Lo mntwana phakathi kwamabili ebusuku ngo-12 uzokhala kakhulu uzungisiza ungamqala. Wayesemthatha lo mama uhamba naye ubuyele ekhaya. Akamgezanga ngisho umgeza ngalelo langa. Wathi makushona ilanga wayesemshintsha nje impahla ongalishintsha inapkeni. Wayesemlalisa. Wathi ebusuku ngo-11 isiyaqala iyapaqhuza lengane. Zathi manje half-11 isiyaqala ithininisa. Zathi manje 12 o'clock iyaqala futhi. So yakhala lengane kakhulu wathi wafikela usizo lo mama wathi wathi inapkeni ethi ufuna uyiqaqa. Wayeselikhumbulizwe ethe kuye mntana uzungisiza ungamqala. Abe thina siyakhumbula lezo kasha. Wasekhumbula lelizwe lo mama wathi mntanami uzungisiza ungamqaqi. Wayeseyithula ibuka ingane yakhe yakhala kakhulu lengane. Zathi mazithi 1 o'clock yashoka kakhulu waze wasekuseni wathi mayiphaphambe kuselokuni inapkeni libomvu qephu. Wayesexaya ukuthi umntana wenze njani. Wathi uyamthinta uthule lo mntwana akasakhali. Wayesethi uDu Shembe ungenzani? Siyokufikela nayo lesi sikhathi uzomgabaza. Wayesembuza wathi uDu Shembe ungenzani? Wayeseyibamba lengane yakhe iqaqi inapkeni. Wathi bethwe ukuyisifanisile intombazane inkosi mayibonga. Amen. Ithi le ngoma mayiqhubeka ithi sitshele zonke izibuzo amen. Lensizwa okhulumayo umfana kaMsibi ngapha empangeni. Amen. Lensizwa mayikhuluma ngoShembe owenza kwenzeke ingikhumbuza enye indaba yensizwa yakaMthethwa. Lensizwa yayisho nina yasho yise. Insizwa yezwe ingelona iNazaretha. Yenza zonke izinto zesizweni ongayicabanga. Kodwa lensizwa yahlala isikhumbula ukuthi ngisele emzini kaBaba umama akekho nobaba bangishile. Esikhumbula ukuthi lo muzi eselibona ufanele uvuke. Ngoba mawuyinsizwa ungenawo umuzwa ogana kusuke ebonakele kuwe. Kufanele mawuhlala insizwa ucabanga ukuthi konje ngizelwe nginsizwe ekhaya. Kufanele ekhaya kube khona obakhona ukuze isibongo sakithi siqhubeke ngami. Amen. Amen. Bahlala lensizwa esikhumbula ukuthi kukhona indawo. Kule ndawo kuthiwa isePhakameni. Lapha ePhakameni intombi zakhona ziyakwazi ukuthi mayifikile emzini osekuthini ebesemuzi uyavuka. Uthi uShembe ngoba silapha sisibani sezwe. Siukhanya kwezwe.
lezi ntombi lapha zikukhanya kwezo umuntu efisa ukugana noma efisa ukuvusa umuzwa kubo uyicabanga ukuthi konje sinike uShembe ifa akacabanga kuya ngaphandle kodwa ucabanga la ekhaya. Amen. Lethi zonke uma isicabanga ayikholwa iye phakameni ngoba yazi ukuthi lapha phakameni kule intombi ekhokhelwayo ukuthi uma ufika emzini wasekuthini umuzi uphathwa kanjani kufanele wenze njani ukuze umuzi uvuke. Bese isuka lensizwa iya kumkhokheli oseduzane ethempelini lendawo. Yathi wafika umkhokheli wathi sizwa sekuthini sizwa kaMthetho sizohamba seJuly ephakameni siyenkosini la. Inkonzo ngathi sesifundo sesibili ngoba lokho kuvela nje ehuka. Kodwa ke uma umkhokheli esuka nalensizwa mabefika ephakameni yafika inkosi langa mayifika ufika uyabika umkhokheli uthi Nkosi yamakhosi ngiphethe insizwa yasekuthini ifisa ukugana insizwa yakaMthethwa ifisa ukugana ivusa umuzwa kubo. Isithi inkosi ke fana kaMthethwa ufisa ukugana nazi intombi lapha ngobona ebese ukhomba uyithandayo. Uyazazi ke nawe mayisuka ishona le siphinde ishone le bese ziyaphambili. Uyabuka uMthethwa uthithele ikhanda ebese ibona uMthethwa ayithandayo. Uma soka enkosini langa efike ethi Nkosi yamakhosi ngiyibonile ngiyithandayo ebese ithi Nkosi yamaNazaretha cha Mthethwa le ntombi oyibonile mina ngihambile ngaye emzini ebantwini bakini abangasekho emzini wakubo nala emzini ithini mina angithi umuntu maye khona njengoba singamaNazaretha niqale la njengoba sila kunabantu bakithi abasibhekile sihamba nabo ukuze sizozwakala ngiqale lapho. Muyintombi kunabakini ohamba nabo muyinsizwa kunabakini ohamba nabo. Mawumthatha efike enkosini langa esayibonile intombi ayithandileyo isithi Nkosi yamaNazaretha ngihambile ngaye emzini okubo leyo ntombi ebantwini bakubo ngaya nasemzini ebantwini bakini bafike bathi le ntombi oyithandile wena ngeke uvuze umzwelo. Kwasebiza intombi yakaMthethwa ngoba lensizwa isindala esikhulile. Kwasebiza intombi yakaMthethwa wayifika intombi yakaMthethwa yathi Nkosi langa wena ntombi kana nalensizwa yayisibona kusola enhlizweni yakho uthi baba angikhanele insizwa isindala kangaka noma lo baba semdala kangaka kwenzeka kwadlula osuku olandelayo yayisithi Nkosi bizana ukana kaMthethwa intombi yakaMthethwa yayisithi wena ntombi yakaMthethwa ngubonile enhlizweni yakho ngubonile sikhuluma ngoShembe. Amen. Shembe wazifuna inhliziyo mawuphapha Shembe uShembe uyakwazi ukubona inhliziyo yakho ukuthi ithini ngaye. Uvuleka indaba yensizwa eyake yafikisa ucela ucebo kodwa ke asiyeke yangelinye ilanga. Uma sebefikile isithi Nkosi langa wena ntombi ngubonile enhlizweni yakho ukuthi ubeka kusola wasola ukuthi ungabathola kanjani abantwana kulomuntu osengaka. Esithi Nkosi langa funana amasi namakinati. Nkosi langa bathi yayiwathela phansi ithi khana wena ntombi udle indlu ntombi yase ithatha amakinati. Eloqali amakinati aba-7 aba-8 eloqali ikinati yayilidla yanikeza Nkosi yanikeza intombi elesibili lidle lona elesithathu kanjalo kwazi kwathi lele lesi-8 yayisihlukanisa phakathi yathatha Nkosi langa lile nowafu wathatha intombi izingane lele ntombi ingane lapha insizweni yakaMthethwa kwase kuvela lezi ngane eziwu-8 eyesi-8 yayisedlule emhlabeni. Ushembe khanda umuntu Ushembe kwazi ukwenza into enzeke Ushembe kwazi ukuthi dwi ebese kuba udwi ngempela sezikhona lezi ngane yayisebenza lapha eCharles Bay kwa-RBM.
laphana kwa-RBM isebenza emshinini lena yabelungu enye yayithatha umshini yake yathatha umshini yabula transformer kagesi. Le ndaba ayikhulunywa umshumane umjado mangikhumbula kahle. Uthi mayithatha lentizwa babe babili omunye ubaleka bangena ehlathini yona yasala lapho. Uma sekufika abelungu abakhulu isithi lentizwa sifuna ichaza phela ukuthi kwenzakaleni. Yakhomba usehlathini nosehlathini mayiphuma wakhomba yona ukuthi uye obulale lokhuzana umshini itransformer. Uma sekufanele behambe bayobhala istatement ngoba siphethe ukhiye kodwa sigula sonke. Ake ngisho kanjalo sigula sonke kodwa ukuphilisa kwethu akufani. Kukhona indaba eyokhulunywa uShembe uyizwe ikhulume komunye umuntu ebese ufaka nazo ukuphilisa kodwa eyakhe akusiye yakho. Uma uShembe tshela umuntu ukuthi hamba upheka amanzi ngesabathu uzophila ungayi wapheka noma uzofa. Isawuthela yabulala. Ngilazi nami. Ngake ngashiswa amanzi ngolesihlanu kodwa yangelinye ilanga leyo. Sisendabeni kaMthetho. Ehamba nomlungu sebele ubhala istatement ebese umlungu ayisusa kabe imoto ebese esuke ephuma ngaphambili ezohlala ehlalisa ngemuva. Ebese buza umlungu uthi ubani ohamba naye? Ethile umfana kaMthetho kodwa engihamba naye. Ebese nje kuba nesithithana egcina ngalanga ukuyobhala istatement ebese khumbula ukuthi uShembe wayese mazona kubo. Sakhumbula kahle noma wathi wasegibisile noma kokuliphiliso. Kodwa wasekhumbula ukuthi uthazo lehlanu kuzoyiwa emgidini ngesonto wasefika elungisa waseshona enkosini noma lapho kunenkosi khona. Uma efika ngesonto wasehamba eyonikela kwakusenalokho ukuthi abantu abayemgidini babenikela kuqala ukuze baphuthwe emgidini. Umefika ithi inkosi yaNazaretha hawu fana kasibambana cela labo bantu ukuthi mina nawe sibona nephi. Bese xakela nje ukuthi ubaba ngibone kuphi. Wathi hayi cela labo bantu ukuthi bathi nyanga ezulu esho njalo. Esho njalo uthi cela labo bantu ukuthi mina nawe sibona nephi. Yasikhumbula yasithi inkosi yangazulu yathi ani mina ngibeke kuwe ngingena enhlizweni yakho ngenkathi umlungu eyobhala istatement ngakwenza ukuthi yena egangameze kususe ngaphambili akulethe ngemuva. Ngoba istatement obuyosibhala ungekusibhale ungacabangi kahle bungekusibhale kahle. Wagcina ngahambanga nawe wasekushiya lapho. Uthi leli cala lakho sizothetha kahlanu thina boShembe. Esibezingane. Mayibezingane esibhala istatement yasifonyoza yaphinde yabhala esinye yasifonyoza yaphinde yabhala esinye. Kwathi wasekufika okwesihlanu yayisithi leli cala lakho lohlehla kahlanu kodwa kothi okwesihlanu ebese kubiza belungu ababuya phesheya ebese bethethe icala lakho ebese uphuma phambili. Ithi lentizwa nokuthi umshumayeli yathi lentizwa ngangasana ndaba noma bayangixosha noma abangixosha emsebenzini kodwa ngase ngifuna ukubona le besho uShembe. Nangempela kwenzeka kwaze kwayikhathi ezihlanu kwathi makufika lokho esihlanu kwase ngena abanikazi benkampani. Njengoba nazi ukuthi bakunenkampani kune section lama section kunabantu abaphethe lapho bese kuba abanikazi benkampani. Uma befika labo bantu bafika efaka ifoto lapho bafika bambuza uthi baba wakho lo wavuma wathi ingathakha ngamakela namasi. Asibethi labo bantu noma labelungu lo muntu ulimaze into esiyiphethe thina ngakho anikwazi ukuthi nixoshe. Mhlawumbe bona laba babengcono ngoba babehleli nendodana kaNkulunkulu. Thina hleli la eNqonkulu bese izinto kuthini. Lokho ukuthi ngegilisi la mina ngehla. Alisho ukuthi ngathi ngiyamana. Lazi mina ngehla ntela ubaba uNkwanyana. Lezi mina ngehla uNkwanyana ngakushiya wena ezulwini uyiNazaretha. Ngehla
hlukanisa mangathi ngaphambi kwendawo ehlezulwini 20 verse hlabelelwa bangizwe isilakho nomhlaba lethi wangelinyanga mangosi kukhona abantu abangcwele sale sekuba yibo laba ngoba kanje manje singcwele Sayinzo mayiphakama lapha yathi indaba engane ngase ngikhumbula usizi manje ngcwele elaba lavela ekhangela inilaba wathi kuzala ingane ekhaya leyo gcina nje khona njengamanje ngicela ukudlula leyo ndawo sihlala lapha wathi kuzala ingane ekhaya yazalwa lengane lena wathi ngaphela ngisho iviki yayisibuyele esibhedlela kukhona ingane kubuyele esibhedlela ngelapha esikoleni wathi mayifika lapha ingane esibhedlela wathwala ingane inesifo esithile sangisikhohle igama laso kumele ihlale lapha indlela treatment lena hlala lapha esibhedlela manje bayipompa amanzi izele ingane manazala sikhuluma indaba indaba yamanje sikhuluma izele ingane afona mama eyaphika ebona ukuthi manje usosizini uthi mfana ingane adizele manje sengimuyile esibhedlela wayimpompa amanzi kodokotela yanzima lento ngase ngigibela ngesabathi ngaqonda ngoba lekhe ngithembe sinalo manje sinabantwana asazi lutho lapha ekhaya kodwa sike sizoba bethi babe nenkinga bashone kuphakame ngase ngigibela ngebuhleni alima ngifike ebuhleni nganafika Inkonzo singenile impela nje kungo 12 kanje kungo ngosibhekwane awafika Inkonzo awona Inkonzo eqala ungena asengihlala ngaphandle asengihlala ngaphandle sonto bhala Inkonzo sahlala salinda umenzo wezilumhlaba wayesengena wayesethe zami into zabantu zawonekela ngahlala ngambuka nginosizo nzima ngapha nasengcwele ngahlala ngambuka ngakhuluma inhliziyo ngathi ngosungikhumbule Nkosi ngizela lapha nje indaba kanje Asa mbengeni asa ngifaka umnikelo njengoba ngichaza ngifaka umnikelo ngasahlala salinda baba bayekhipha isibusiso kwathi ngakusasa ngesonto kwangena umcingo osuka ngimama ethi mfana njengamanje kufika udokotela la kimi uthi lengane lena akazi ukuthi kwenzakaleni into ngoba uthi emaseyitesta manje kuseni mathas khuluma indaba yokuthi kwathi yohani asiphumbuze khuluma into yonyazi lokhu bese ngakho unyazi uphelele phethe yonke into uthi udokotela hawo mama sicela ukuxolisa lapha sayina lapha phansi uvunguthi siyaxolisa lengane lena ayinalutho